yere Chester nene kiombekelingia soketi robot buna Chester kujutumika yo siasa na magendro to tu akwari ndia senjira ya bene obenanji uikomwele mugeni onu kirase studio inde gato jukwanda amange siasa igobono tomo uchumbe ya wetrase mitando wetrase raini enambe yera skini ya auto tevinga yuturirit koru ngakiribolia uchiasa mugeni weli tuko boigonyora no muro video yo naboko yobwati wetrase nsemelie mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News boiga sensemo ya YouTube naboko tobwati Ndizi TV News mugeni ondenko ikarase studio onyeruna obomo bwa Kenya kwanza litukulia lero nkobwa tokabale manifesto yabo yeditko liabo manifesto ya UDA osebo mbo Kenya kwanza nkobwa tukwere litko lero ase county ya Nairobi omugeni wito nero rase obomo bwa Kenya kwanza ngojare ase studio atotebina ngakibaro che manifesto yabo egochikobwa tukunyira mna obomo bwa asimiura umoja barombwa bwa togete manifesto yabo ange chigikisa tujedire karwa tukotora botu rwabo tukaranki umuraibwe kyama gyodie mrera murodinga tebete agochi gokora boigo obomo bwa Kenya kwanza litukurera bukoragwa numuraibwe kyama kya UDA oyoro mokonyi bo muraibwe enze Dr. William Ruto kochibare kubwa tuko manifesto yabo yitukurera lero ekero yarorekane buna oroboti urekorwa chikorubwatuka ni gororengete 5 pillars go sejibire sano asense jiriba uchikwena na igobono apagani bane bakira se studio ntubwata apagani bane babere oyo ningongo chikubali baga we kwandira maliti kana bonda abakwanire onyore na malieta abotakari gokwanu boigo kibondo kango chikubali baga banyara bako manyekani go chasore ngotonera se studio yomo na otebini gari korwase obumubuli kwa UDA Kenya kwanza oyo onde na barabere tari affiliated na bomo bonde bwenzi ko ndina tebigoro ya siasa ngakyaro je siasa gendete anene orogongo rwagusi gotikangiriri bagali abene kubarigania abancho bari andasa smobere de ndetinya tukumurekera mangana siasa na magendero ime ya Ndizi TV katumurekere siasa nereliye gotikangansere asoko bokwane boko bemo inali ara manyuma njumurina ereningo kartosuka go chibosio karibu sana si studio jeito yenero Ndizi TV once pomogusi tebi mwanjumurira ayeningo endama ngotonera studio Mbeyamano my brother Brian Siasa Marieta Nguru Kennedy Nyakundi Mariera Ngeno Monchari Egongo akire kura ya nekera da primary school inche no mfanyi biashara ninche chairman ya Kisii County Contractors Association na ande omwakoria na chorwa county 14 nincho mo chairman ule Region Contractors and Suppliers Association. Asante. Ego kwa wodi ngoto na Ken Mariera oyore chairman ya Kisii County Contractors na ndo tebena asense meli ya Region na choru kirugo ororo ande tingenda sense mano gotika usikati itoka ikamugani na roro nera ara menyekani tumago so aseke minano keritko yalero karibu sana Biamano mwanjwa ase mambiega asa Marieta na Ezekia Bosire UDA coordinator Kisii miamana asenga njeri tukolia lero inche gonkuru kurasi chinse mochabo basi mwake kura ime ya Kisii County na ende omorai wiki ama kia UDA ime ya Kisii miamana Ezekia sogo ikasi justudio jeto era tebere ni garo omorai wiki ama kia UDA ababwate manifesto ili tukulia rase county ya Nairobi Ken kero tokara kwanda na inuri bagari ya contractors ya siasa nkaimore enseme enunerelie tigankwane into na Contractors Association ba Kisii County ya association yetu into ndokora into le biashara tokora into bigotori na ni politicians into na fanya biashara ni association yetu no some constitution yaye we are non partisan na bakro kege somo so aba usiba minto bonzi pi njengo kwa on behalf of contractors members ba na 300 into muna wafanya biashara tigankwa ni rama ngana nchakero president ni cheke kero kyo bogabana kigeto ya Kisii bona iga Kenya iye bwate chibarasi bere Raila Amolo Odinga na William Samuel Ruto aba Kenya banjeli batanja ayo mabara ko be president ya Kenya na mono bunandigerere tiga Raila bona iga na bwate kuna chinyinge ko bo mheshimiwa Ruto na kina Ruto na bwate abantu baye Number 2 ni chabono asembo asitubwata a lot of interest itubuna abafanya biashara ba Kisii County Kisii County tari Kisii Town digante hapa kusema mitamanyo Kisii County tari Kisii Town Kisii Town
ne headquarters ye governor abagusi bonsi pisa county kianda 45 wards turigere kabisa omuntu torachoro bugabana omuntu ratwara interest yabagusi nande kile toko kwana mangano bugabana ego toko kwana gabana ego chikuikaranza assembly ebwate county assembly members 45 bari elected kuru ward jeto 45 omugabana otoje gochora igaje gotware cabinet yaba minister ikomi bakuru ku CCM county executive members county executive members yaba nao baje goikaranza no mugabana ekiro mugabana akorete budget onyakorete budget banye etikori county executive bamna konyere county assembly igona ko tano go ikomugabana choru muya kujiturukuri liabo mugabana asma choru muya kabisa na ndo jokora bagusie guys Ezekia aya ni gore kia makia UDA bali kia UDA abo mwa Kenya Kwanza Kennedy ero tebena barabu bali affiliated na chama ndeyonsi ni batakete bara yaba choru ahinga kiwote basoma bwa Kenya Kwanza na kiroje majiro de ana raira na tanga ini gorake majiko kokosake eya teketangani mondo ndibesho batavanga tali affiliated yenwa that is a coward abana siasa global everywhere including our villages kongeta kama mama siasa igonya contract trama nya siasa onda kumisana anya trava affiliated to anywhere then he has no more authority to comment amana siasa lakini na bwadari bagari ari gukwane kiagara na barabu na banya biashara batakete governing ya ekoswa ikogende biashara togende kende it is politics correct development so iholede contractors igombara manyankiri kuruku development sai time nko mwandeli baganere bona kwigera na we debate kiko jaka boyo nena bago jikoto anga kibara bataketa sensemo yo bonjoreri ikera batakete governor ekoswa ekenderia so bonjoreri wono nere yonga sai time they make a decision ageko rababe fugufugu none governor teko bataka none presidential candidate teko bataka toichegendo kende yakabere igoro ya popularity yuna karato kulili ndo gikoro poll opinion that is why asimiego kora soni you are very scared that Kenya Kwanza is almost taking over 30 governors so from this sense by kile banyol renga totakale tisoni we will be beaten by Kenya Kwanza kende yakabere in popular votes. Of course, William Ruto leads in two popular regions, here Rift Valley and Central Mount Kenya, we can call it. This is where 50 plus, you could only two areas. So now everybody scared because they cannot reach 2 plus, 50 plus. Is Kenya Kwanza. Iko kuna ngalibe ngabia Kenya Kwanza ni tangaini. Yeah. Bon tuira nasi kontra kwande county to ya Gusii ndorojina obumbu wa Kenya Kwanza na simiu romoja ene liye bwate birengera byo Gusii ekarongo ja Grasken. I think ngendo na kwanere nje Kisii County abagaba na bonsi bare batano tindaro ndole tire manifesto yayo batano bare maite tibarazi ni sano lakini ndarama nyoyo amaboni ngodi kobega aba nikera gaba namba ko babantu bonsi batano abagaba na batano kararu sibali babere barabo kakini aba bande batano torarunde otoire manifesto ege ndondoche na mariyo no koramana intubu na Gusii wiki egoje nkorangere torabagaba na batano Kisii University batoye manifesto yawo the second governmental candidates debate entangani ya koru na KBC abagaba na baitu bakarangere gumbaje tiri mugakongejo jeto no mugaka gete kurumacho no muragete kurubasa iko tutagete ekiroje kobega bana ya Kisii ototebye manifesto yawo tigamagana amaryogi yibazi wa manifesto nkyo jokorra town yeto gere Manchester nkyo jokorra bantu baito town ndaba Manchester headquarters yeto igere Kisii County igere Kisii town headquarters yeto obode mbode bwa ruetwe diri obode barenge minister ya public works 15 acres chichiro post Kisii high school as a school error yomo speak ito kombo ani no went to cover headquarters ye county government
tari town ya assembly ga igase obisi ya governor so intubuna baguzi ndotakete manifesto abantu abatano batwe manifesto tumago chacho yo mo banga na to kure bana kwate good manifesto no re UDA coordinator se county ya Kisii kwegure Kenya tena manifesto terasoka nto rero muraibwenze mo konyi muraibwenze yorobo mo wa udanko soki bale manifesto yabo etokuganya barasoki